Dobrodošli, dragi moji. Evo jednog recepta za postnu salatu od tunjevine i durum testenine. Ja ovaj recept koristim od 90. godina. Zaista se brzo priprema i odličnog je ukusa. Za početak ću 400 g durum testenine, ja koristim čipkasti rezanac, skuvati u posoljenoj vodi. Testeninu kuvam po uputstvu sa kesice. Skuvanu i oceđenu testeninu dodat ću u činiju u kojoj ću pripremati salatu. Ubacit ću jedan veći praziluk koji sam iseckala na sitne kockice. Također ću ubaciti i 6 komada kiselih krastavaca koje sam također iseckala na sitne kockice. Ubacit ću 285 g kukuruza šećerca iz konzerve. Dodajem i 350 g isitnjene tunjevine u komadima. Sve ću malo promešati i začiniti sa 1 celom i 1/3 kašičice soli i dodat ću otprilike 1 kašičicu crnog mlevenog bibera. Sve ću izmešati i na kraju ću dodati 450 g postnog majoneza. Ponovo ću sve izmešati da se svi sastojci ravnomerno sjedine. Ovako pripremljenu salatu sipat ću u činiju za serviranje. Salatu sam dekorisala unutrašnjim listovima praziluka i na sredinu sam stavila 1 čeri paradajz. Rado vam preporučujem da pripremite ovu divnu salatu. Želim vam prijatno, ne zaboravite da nas pratite i sve vas puno pozdravljam do sljedećeg videa.